Ni 70. izdanje Velike nagrade Monaka nije iznevjerilo očekivanja i još smo jednom gledali odličnu utrku u kojoj je na kraju 6 prvoplasiranih vozača, nakon 78 krugova, završilo stisnuto u 6 sekundi. Incident odmah na startu, dodir Grosjeana i Schumachera i kraj utrke za Francuza prije ulaska u prvi zavoj. Stradali su tu i Maldonado i Kobayashi i odmah je izašao sigurnosni automobil, a poredak je bio Weber, Rosberg, Hamilton, Alonso, Massa, Vettel, jedini na tvrđim gumama, pa Raikkonen i Schumacher. U 28. krugu kreće akcija, prvo Rosberg ulazi u boks, pa Weber i Hamilton, krug kasnije i Alonso. Vettel je poveo utrku i znali smo da će u boks mnogo kasnije, ali nije uspio izgraditi dovoljnu prednost. Alonso je perfektnim krugom kroz boks prošao Hamiltona. Čekao se rasplet Vettelovog pokušaja, a iza njegovih leđa Sergio Perez zamalo je izazvao sudar s Raikkonenom kada je kasno odlučio skrenuti u boks i zbog toga je zaradio kaznu prolaska kroz bokseve. Vettel je u boks ušao u 46. krugu i kroz bokseve uspio skinuti Hamiltona, no Weber, Rosberg i Alonso bili su ipak brži. Do kraja najavama kiše, s pitvola su se poigravali s našim, ali i sa živcima vozača. Par kapi je palo, ništa bitno za utrku i na kraju smo dobili 6. pobjednika sezone. Mark Webber drugi put je slavio u Monaku, to mu je 8. pobjeda u karijeri. Rosberg je drugi, Alonso treći, a do bodova su stigli i Vettel, Hamilton, Massa, Di Resta, Hülkenberg, Raikkonen i Senna. Sa 76 bodova u poretku vozača sada vodi Alonso, Weber i Vettel imaju po 73, Red Bull ima 146, McLaren 108, Ferrari 86. Za 2 tjedna vozi se Velika nagrada Kanade.